Shalom oras marita saluna kadamang denang na holongan itu hata Tuhan Yesus Kristus haha anggi songsong ni manang nahu paribot saluna mai tatahe ruas ni HKBP manang di dia pe marengan na boy terjangkau channel nami ona kamangina sak mata bena mi kita saluna kalian majolo kita satokin taparade majolo hatta taparade nang buku deta lah mangguruhon ede parminggo tadi hari Minggu di tanggal 10 Agustus 2025 masuk mahita kamanginang tu minggu napasia hudung Trinitatis sekaligus memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Mangolu songon ngolu ni akka naung malua, hiduplah sebagai orang merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, merdeka. Tabu kau mabuk kedeta na perjolo kamanginang sian nomor 20 sada ayat sada 1 tolu lah menurut kami situa air Boris Mamora. Napa dua orang kamanginang opat pitualu sadari tambah tolu. Soal 22 kamanginang murah le dong le menguras tenaga.
4:75 ayat 3 ditambah ono. 4:75 ayat 3 ditambah ono. Nama il tabuk kamang-kamanginang 437. Cara 1-2. Opak 5 maka manginang napa-nopon. Opak 5 sada 2 matong tabahan ate kamanginang. Go
perpudi kamanginang opak tululi mama perpudi. Marula malok tondiki ai nang ditubus Yesusi hamo sude bege mahi sailas roha ku maduki sonane tiki dong jopang Yesus tuhaki Jesus atoloki saleleni menenai rabdohota edehona edekona imaruda sonane tiki dojopang Jesus tuhaki tone nama ngajaria Wala teman Tuhan teman kita selalu nak kamanginan soalnya maju lo perguruan tadi partikenon kebetulan ulang vita tek kamanginan sangat jala mulia mah Tuhan selamat berlatih ya kan. Nah kalau berlatih waktu nak kamanginan kita orang lobi di pelayanan nami di partikenon mohon dimaklumi kamanginan kebetulan ulang fit suara nami boy mah tempat itu remaja itu akka minggu nanengro di acara yang sama Tuhan tamang ramotita salam horas.